waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا يدفع توك دفتر من دو لولو لأندا دفتر توحيد جنقل في فين آل السنة والجماعة دين ويتين العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة آل السنة والجماعة لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله. hara ni de deftere nde wonde nge jangude do ko banginayde fi tawhid gotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala. hara no hiden andi jamanuji di wuruden din e jamanuji feddinodi kadi fay sabu sai sahaba ben baynula do feddi jaman fo hare ko tawhid goto jogi al-sunna wal jamaa kono no jamanuji di woni e yarude no feddeji go hebi jokkudi be leede ha tawi hande o jamanu mo wuruden do feddeji buyno wodi ede mari shi'a ede mari nodditotoɓe e feddeji buy kono enen ko faala ɗen ɓanginde ko fi finde aqida tawhid ahlus sunna wal jamaa ko fi no honno ɓeynira ahlus sunna wal jamaa wo ko himɓe ñentinal e himɓe jamaa bimana konno fanda ahlus sunna ko himɓe ñiiɓuɓe ɓen e sunna nulaɗo ɓaawo nulaɗo feƴƴinde al jamaa ko ɓe wonno ɓeynira al jamaa ko sabu ahlu sunna wal jamaa kañum finde mum den ko mooɓidirgol julɓe ɓen wona sa lancitugol hakkude maɓɓe naada wiyete konnaguji hakkude julɓe ɓen ko ɗum ɓe Allah daali wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku ko ɗum ɓe ɓeynana ahlu sunna wal jamaa. enen en janguno ha hewtuɗen janguɗen fi sifaji nulaɗo ɗi e janguɗen fi sifaji Allah ɗi janguɗen kadi ko wiyete golleji Allah ɗi hande ko ɗum jangeten hande darsumen on kadi ko fi alqur'anare nden julɓe boyi hino woodi innaɓe on ɗum koɓe julɓe kono sa landike ɓene ko honɗum woni alqur'ana no gasa woɓɓe ronke wawgol jaɓagol so goɗɗo landike layne ko honɗum woni alqur'ana définissani sifani honɗum woni alqur'ana no gasa on tigi non ko daalol Allah jonno sayni ko daalol Allah tawrata kanko on ɗum ko daalol Allah injila ko no ko dalol Allah zabur ko no ko dalol Allah jaka mi andi alquran ko be yubbindira konguli taway di hara nanu din konguli fo hino andi ko alquran tu faada non en ten définition hare ka cerno don maki do rahimahullah enen sifino ka fi cerno don e defter den eni tobbe de o windi do den na kanko fefindi de windi de ko ka deftere e ka sunna nulado de tobbe do yimi ko kala non holi do de tobbe do o woni ahlus sunna wal jamaa sa jogi ke ɗo mbaadi honɗum nde a ɓorni ke mbaadi honɗum nde tawi ɗe toɓɓe ɗo a hawlaki de andu a jeeyaka himɓe sunna ɓe jaka mi andi wonugol aden sunna mbaadi ndin no ɗaɓɓa kono noon ko hoolagol ɗe toɓɓe ɗo koɗo waɗi mawɓe men ɓen ɓaawo ɗo hari ɓe innay kaari hunjike toɓɓe ɗen ɗen toɓɓe ɗe ɓe wolayno fi muɗum ɗe ɓe makayno fi muɗum ɗen toɓɓe ko ɗe toɓɓe ɗe wonɗen e janngode ɗo tawhiidi piide misal hannde e ko ɗum janngeten en jangga hannde fi alqur'ana joma deftere nde ɓe maaki wa inna alqur'ana kalamullah pellet alqur'ana on ko daalol Allah ko yewtere Allah o yiɗo hiɗe mari feddeji goo enen ni nde deftere ɗo kala toɓɓere windande andu feddeji goo no woodi wowluɓe ko nde toɓɓe ko nde deftere ɗo wowla mi mana hiɗe mari feddeji goo innuɗi Allah wowlata inni Allah wowlata feddeji goo wano mu'tazila ɓen ɗon ɓe inni Allah ala haala ɓe inni fi on ɗum kamɓe ɓe landa fi hon ɗum innan ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wowlata ɓe inni sabu sen inni Allah wowlay haray o nandidi e bani adama joni noon Allah ko no inni laysa ka mithlihi shay Allah wa hay fuy kono ko enen ahlus sunna wal jamaa enen himɓe sunna ɓen ɗen tabintini Allah no mari yewtere Allah ko o wowlowo honto noon ettude ɗum ɗon wa kallama Allahu Musa takliman wa kallama Allahu Musa takliman Allah yewtidi annabi Musa hattirde e yewtere ɗum waɗi a ceerno jon maaki ka deftere mum ɗo wa inna alqur'ana no alqur'ana on kalamullahi ko dalolam kono ko atti kon simi landama ene ko honɗum woni alqur'ana
ɗo ceerno jon jantanaki en kon ɗum woni alquran hara jeka ɗuma enen andi darsu men on hande ko bahsu fi ko wiyete alquran alquranul karim alquranu alkarim ko fi alquran on jangiten hande julɗo ko hani hoolade e telle makko yowodiri e alquran on en inni alquran on kon ko kalamullah ko kalamu allah ko yewtere allah oɗo noon ko oɗo wo feddeji buy woni jaɓali ɓe inni allahu subahana wa taala hina kanko o sifora wowlowo sabu kamɓe ka haqqille maɓɓe kala wowluɗo haray haala mum kanko fuɗɗuka enen noon en jangino oɗo ko sifa no innirtani allah subahana wa taala huwa arrazaqu huwa al aliyu huwa al azizu huwa arrahimu huwa arraufu ko noon kadi innirtano mo mari sifa inneteɗo alkalam sifaji makko ɗin noon en jangino sifatuhu alqadim wal azali sifaji makko ɗin alaka ɗi fuɗɗi alaka ɗi hatti siki arata e saayi ka innata fewdo allah wowlatano alata e saayi kadi ko innata no ñande tawi allah wolta la sifatul kalam haray ko sifa duumiɗo e hoore allahu subhanahu wa taala jon noon ɗuma ceernoɓɓen no yetti kon ɗum woni alquran ara num ɗuɓe ni alquranu kalamullah jakamandi kala ko tawi wona dalol allah la yusamma qur'anan alladhi anzalahu ala muhammadin nden deftere wiyetende alqur'ana nde o jippini e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jakamandi kala deftere jippinande annabajo goo nde netaki qur'ana sabu fi yo woni qur'an ko be tawata yara on koye hoore nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam deftere nde jippi joni noon kono fala ɗen andentina piiji buy hino woodi ko enete wahi masalan mako nulaɗon kon ɗum ko wahi allah subhanahu wa ta'ala ko no ada dali wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha jakami andi hadisa ko wahy hadisul qudusi ko wahy alquran on kanyum kadi ko wahy kono ko hon ɗum sendidiri hadisaji ɗin kañum ma e ko wi'eten kon alquran ko ɗum no faala ɗen sifade fi mum bi mana aɗa mari ɗo qur'ana hiɗa mari ɗo hadith alqudusi الحديث القدسي إلى مريض الحديث النبوي ودينو نجل إيدو تتكلا إنو إنو وحي إيدو فون إنو كو وحي سيكي كو يوتر دنولا صلى الله عليه وسلم جولنا كونو كونو سنديري القرآن كان يوم حديث القدسي كونو سنديري حديث القدسي حديث النبوي كونو فعلا دين صفات ko innete alqur'ana ko deftere nde allah subhanahu wa ta'ala jonni seydina jibril nden yo yaw o jonno yanulaɗo famike ka kala ko tawata harana seydina jibril jonni nulaɗo hara ko allah jonni mo yo yaw o jonna nulaɗo intake qur'ana jonno kono sentini hadithu jonno alqur'ana kañum lafzan on lafzu o wo maana o wo kaka allah yi siki konngol ngol mana on fou kaka allah yi ko nene ente qur'an hadithul duma qudusi kanyum kadi konno ko lafzan wa ma'na hadithun nabawi non kanyum o hadithu annabawi do ko nulaɗo jolkindiri yewtere nde sike ko nulaɗo sinci kalfe ɗen ko mana on iwi ka allah kono ko nulaɗo no jogindiri kalfe ɗen on ɗo ine hadithun nabawi jakami andi hadithul qudusi kanyum e alqur'ana ɗi fou konngol ngol wo mana o wo kaka allah ɗi joni noon ɗiɗo ɗiɗi kadi ko no sertini ɗi ɗiɗo kadi hino serti sabu alqur'an on kañum janngugol mo tun heɗa mari baraji bimana alqur'an on kañum hay sa fonti a jangi tu heɗa mari baraji hadisul qudusi noon ko sa gollitiri siki hadisu alqudusi e hadisu annabawi ɗiɗo ko sa jangiɗi a gollitiri simarɗa baraji alquran on kañum hay sa jangi aga gollitirade heɗa mari baraji ɗum noon serti hadisul qudusi hadi sunna joni ko no sertini hakkude ɗiɗo ɗiɗi oɗo hadisul qudusi ko kala ko seydina jibril innen ko nulaɗo maaki ɗo na seydina jibril koko nulaɗo maaki tawata kalfe ɗen wo mana o wo kaka allah yiɗi kono ɗo na seydina jibril ari jonni ɓe ɗo na seydina jibril ari jonni ɓe kono konngol ngol wo mana o wo fof kaka allah iwi innama honɗum hadisu alqudusi jama fami hadisu
hadisu nabawi non kañum ko nulaaɗo juɓɓini juɓɓoodi yewtere nden ko kamɓe yuɓɓi yewtere nden ko woni ko maana yewtere nden kaka Allah yiɗi jakami andi oɗo hadisu nabawi nulaaɗo yuɓɓi yewtere nden kono manam kaka Allah yiɗi hadisul qudusi konngol ngol wo mana o kaka Allah iwi ko woni a wawata jangudemo tun heɓa baraji alquran am noon kañum mana o wo konngol ngol kaka Allah iwi jangugol ngol tun hiɗa mari kañum kadi baraji e mema mais ana se senidir ko woni hadisu alqudusi hadisu annabawi e ko wiyete alquran joni noon jakami andi ko nuyinete alquran toɓɓere aranere nden ko deftere jippinande e nulaɗo nde si deftere jippinama e annabajo goo ndenetake qur'an ɗum ko goo ɗiɗi almutaabbad bi tilawatihi hara hiɗen yamira tawata hara si jangide ɗe wadde dewal sike hiɗen yamira waɗugol jangugol nde heɓa dewal hiɗen yamira jangugol heɓa baraji masala si tawi joni mi fontinde aɗa deftere ɗo tawidi ɗo mi jangi jangugol halfere nden tun watala heɓɗinde baraji ko simi golliti alqur'ana non kañum sayni alif lam mim alif on tun heɗa mari joddi lam on ɗa mari joddi mim on heɗa mari joddi sike ko ɗum enen almutaabbad bi tilawatihi haray hinde rewire Allah subhanahu wa ta'ala jangugol nde tun ɗum ko toɓɓereta ɗuman joni noon en inni wondema alqur'ana o ko Allah subhanahu wa ta'ala jeppinide ko yewtere makko kadi siki alquran on tigi tigi si fotti ɗo alquran mi jogi kede ɗo ko beemi hoolo ka ahlu sunna wal jamaa ko yewtere Allah woni ɗo daalol makko ngol nayomi innude no Allah subhanahu wa ta'ala longi seydina jibril haray ko seydina jibril koko seydina jibril yottini kon windaɗo no ko daalol Allah ngol tigi subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni alquran joni noon hiɗe mari ayeje enen inni mu'tazila e jahmiya ide mari feddeji ɗi hoolaki wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko yewtowo ɓe hoolaki ɓe dallinori noon honno ɓe inni alqur'ana on kañum kadi ko makhluq ɓe inni alqur'ana on ko tagaɗo ɓe inni alqur'ana on kalfeɗe gonnu woko fuɗɗuɗe enen noon ahlu sunna wal jamaa ko ɗum hooliɗen alqur'ana on daalol Allah ngol wona fuɗɗuɗum sabu no woniri noon kanko subhanahu wa ta'ala ala ko fuɗɗi ala ko hatti ko noon woniri kadi sifaji makko ɗin ala ko fuɗɗi ala ko hatti joni noon ko honto ɗin feddeji dallinori inni wondema alqur'ana on wondema hara yewtere windinde toon nden ko fuɗɗude kamɓe ɓe dallinori ka suratul haqqa e ka suratul takwir innen ka suratul haqqa Allah subhanahu wa ta'ala inni innahu la qawl rasulin karim nde alqur'anare ko nde yewtere hombo nulaaɗo tedduɗon ɗo ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam faandi kamɓe ɓe inni wondema kala ka jannguɗa wondema Allah ko ɗumannotoɗo haray alqur'an on ko daalol nulaaɗo sikki ko nulaaɗo yewtide kamɓe ɓe dallinori o ɗo aya woɓɓe dallinori aya hombo ka suratul enne wondema takwir innahu la qawli rasulin karim ɗo ko hombo faanda ɗo ko seydina jibril jakami andi hilam mari ayeje ɗiɗi oyano ka suratul haqqa oyano ka suratul takwir aya oya inni wondema alqur'an ar nden ko yewtere nulaaɗo oya aya inni wondema alqur'an ar nden ko yewtere seydina jibril ɓe dallinori ɗen ayaje ɗo ɓe inni wondema alqur'an on wona yewtere Allah subhanahu wa ta'ala kono ko inneten ɗe ayaje ɗo ɗiɗi ɗe ɓe jogi ko minal mutashabih ɗe mari ayatul muhkamat iɗe mari ayaje buyi arɗe hon ɗum yeeti en ko laaɓi pos Allah subhanahu wa ta'ala no mari yewtere ko wowlowo Allah daali wa kallama Allahu Musa takliman oɗo aya goɗɗo watamo ennude ko goɗɗo go Allah inni o yewtidi annabi Musa Allah kadi inni en aya go minhum man kallama Allah ino jeeya e annaba ɓe yewtude ɓe on Allah subhanahu wa ta'ala Allah kadi daali wa man asdaqu min Allahi haditha ɗum ɗo fof ko holli ko ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala ino mari innen wondema yewtere Allah subhanahu wa ta'ala kadi daali wa lamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh jeyɗo mo yewtide makko jakami andi ɗeɗo ayaje ko ɗeɗo innete ɗum muhkamat ɗeɗo no laaɓi foyi ɗeɗe ɓe dallinori inni Allah o sifora wowlowo ɗeɗo ko mutashabihat joni noon ahlu sunna wal jamaa inni mu'tazila haray onon on famali ko honɗum fanda innahu wondema innahu la qawli rasulin karim woni ka suratul haqqa woni ka suratul takwir haray ko fanda e ɗe ayaje ɗe dallinorɗon ɗo ono mu'tazila ko fanda wondema ko nulaaɗo
alquran arnen ko yewtere nulaɗo ma alquran arnen ko yewtere seydna jibril ko fanda e ɗe ayeje ɗo ko kamɓe allah immini yo yotti siki allah immini seydna jibril yo yottinan nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o innaɗo wa innahu la qawli rasulin karim aya goo ni wa innahu la qawli rasulin karim bimana aray alquran arnen ko nulaɗo woni nden woni e yottinan nden kono na kamɓe sinti yewtere nden jakami andi on ɗum haray mutazila ko falli ɓe ɗo ko waɗi ha ɓe falji o masala ɗo ko haɓɓitagol firtiray ayeje jilɓuɗe ɗen ayeje laaɓuɗe ɗen joni noon ko laaɓuɗe ɗen hani firtude jilɓuɗe ɗen wona jilɓuɗe ɗen hani firtude laaɓuɗe ɗen ko ɗum woni kalu sunna wal jama ɗum ɗo fof ko fi yeytagol ɗen ko ɗum woni wiyete alquran joni noon alqurana ko noneji jelu jogui ko noneji sappo noneji no jangirte no mi faandi enen en jangino ka ulumul qur'an ko yinete kon alqur'ana on jippike wo e ɗenɗe jeeɗiɗi ko ɗum waɗi hiɗa mari inne jonno sen ini ɗo ɗenɗe jeeɗiɗi fanaka on noon qira'atu saba wona no jangirno ɗen noon ka inne wondema ka ulumul alqur'an hara hiɗa mari none no alqur'ana on jippi ɗon ko e ɗenɗe jeɗɗi alqur'ana on jippi bimana kon fanda ko e ɗenɗe jeɗɗi no hirte ni fulɓe ɓen hiɗe mari fulɓe sénégal fulɓe mali fulɓe guine fulɓe nokkel kaari fulɓe nokkel kaari alqur'ana on kañum kadi ɓaymo jippike naafi ko jalet goto arabu on nde jippi e muɗum sa jangi ayeje goo a tawa ko e jalet golleñol ɗo ɗeɗo kalfe gollitirte kalfe goo hino woodi ko ɓuray siyanko ɓen yewtirta ɗon kalfe goo no woodi ko banu tamin kalfe goo no woodi ko hijaz kalfe goo no woodi ko himayr bimana koye nder jalet ji jeɗɗi alqur'ana on jippi naafi haray de ko fanda alqur'ana o ino mari none jeɗɗi no jangirta bimana haray ko ɗuma qira'atu saba la ina na ɗum fanda inna wondema nazala alqur'an ala sabat ahrufin ɗum ko goo ɗiɗi kadi alqur'ana on en inni wondema hinno mari no o jangirte noneji sappo wona no indirte ni hafs e warsh qalun kisa'i ibnu kathir haray no mari noneji sappo no a jangirte ko ɗum waɗi si tawi woni a jangali ɗin noneji si goɗɗo jangiri noon e tawde ma a hana yeddude masalan simini waddu he aw addu'a kaynude jangirtake no ma simini an'amta alayhimu ɗum noon fof ko noone no a jangirte kono ɗum ɗon en jangino ka awlu alquran joni noon alquran on en ni ko dalal allah enen en tabintini hon ɗum wondema allah subahana wa taala no sifori on ɗum alkalam minhu koye allah subahana wa taala bada bila alquran on innen waddama feeñi zahara riwaya goo no woodi e nuska bada koye makko alquran on fuɗɗi siki naya innu alquran on ko nulaɗo makimo ma alquran on ko seydina jibril a sintimo la ceerno jon inni minhu bada koye allah subahana wa taala alquran on fuɗɗi alquran on iwi siki ko daalol makko kono noon honɗum bila kayfiyatin ko alda e noone enen ko ahlu sunna wal jamaa naya innude ɓaytu woni alqur'ana on ko yewtere allah haray allah woliray wano no wolirten ɗo ni o naya nandindi allah subhanahu wa ta'ala ko ɗaɗi ceerno jon inni ɗo haray allah subhanahu wa ta'ala ko o wowlowo kono enen en anda honɗum ko honno o wolirta nayen nandindirimo e tagaɗo walam yakul lahu kufuwan ahad o yiɗo ahlu sunna wal jamaa tabintini allah ko wowlowo riwi honɗum none e ɗaɓɓitugol honno mo wolirta enen ko ɗum ɗo woni ɗo ɓeya noon ɗiya feddeji kon ɗum ɗi majjiri kanji ɗi arundi inni sen inni allah subahana taala ko wowlowo haray on nan o en nandindinimo e goɗɗo ɓe bonni halfere nde ɓe bonni halfere nde enen ɗon enen en tabintina ko allah tabintini kon hewre makko riwen ɗaɓɓitugol ko honno way ko ɗum waɗi ceernojon ɗo ɓe maaki alqur'ana on ko e makko fuɗɗi bila kayfiyatin ko alda e noone sike enen anda ko honno allah yewtere allah nden ko honno nde wayi qawlan ko konngol kadi wota en sikku kadi allah subahana wa taala miiji alqur'ana on seydina jibril faami ko allah miiji kon on tuma noon seydina jibril ari yettini alqur'an la ko kon alqur'ana on ko daalol allah tigiri joni noon hande heɗen mari woɓɓe goo innayɓe innugol allah daaliwo dagaaki no fof enen en nani wondema ka vidéo ji ma kan ko inneten haray ɗum ɗon komin babil akhbar
hina fi siminni alla dali mi inni on wondema no jeya e inde alla den dalugol la do mi sifoto woni ella lay mudum e indugol alla dali sabu dum ko min babil akhbar wal babil akhbar awsa min al asma haray ko wadi ella la fo e indugol allah subhanahu wa ta'ala innen wondema o dali surtout kadi ka hala meden tentini ka hala meden kala ka goddo inni dalugol hare den halfere don ko mo de gollitirte ko hore allah subhanahu wa ta'ala tum simini do jon alla wi goddo kadi no wi'a ka hala men ko no minni dalugol ka hala men pular haray ko allah subhanahu wa ta'ala tu hertori ko wadi halfere den hala ennen wondema el didi yomo ni kadi wa anzalahu o jippini de ala rasulihi e hore nulado makko on wahyan wahyi jonno wahyu ino mari noneji buy wonde ko inete wahyi ko nulado longinte e doygol ni tum o do longine dum no ine wahyi wonde wahyu no wawi wono hara ko sayyidina jibril jippi wonde ko malaika imminte wano sifa ka hadith 40 nawawiya mo janguno den gorko go ari tay no rawni ben no bonni cionci adaneje tay hay goto andamo tay ko sayyidina jibril immina dum no fo no newno wahyi kono alquran on kanyum ittandema suratul fatiha hay hewte bi rabbin nas hay aya hay e goto hiyaka ton e der koydol hiyaka ton e der longinede di fop aya je den fop ko sayyidina jibril jippini de mi anda son fa sikki ko none goto e wahyi woni kander alqur'ana sayyidina jibril jippini jonni nula sallallahu alaihi wasallam sayyidina jibril non kadi ko junga Allah itti jonnon ka hadisaji don hida wahibude noneje boy e wahyi wonde ko sayyidina jibril jippinta wonde nula do longine wonde malaikajo ara harana sayyidina jibril ka hadisaji hida mari noneje boy e wahyi kon non ka alqur'ana ko none goto pet alqur'ana on o fab ko sayyidina jibril jippini mo ayatan aya fu ko wadi haray koydi din juldo o duwaka mahude nyaawore gurdam makko fu e hore koydi e hore ko wiyete koydi parce que alquran non ko gonga o sifike fi ko wiyete koydi ko wadi ala deftere koydi nde tawata cernobe be no fotti wonde makko de wi konko gonga seki haysi so do do deftere ko wiyete koydi mi janginde ha mi wawi goddo no hoyda do inne baali minna mo dum do no moji goddo hoyde ada baali minna mo no moji yaltano ya monno yaltano mo hunde bonde ko dum wadi peji din faydi ko ya toro allah subhanahu wa ta'ala rutta kala subhanahu wa ta'ala kono sayni do mukkoto e koydi tafsirul duma ahlam duma hatta on tigi faljala ko wadi defte winda de koydi fop ko deftere wotere be ni den don hide wawi wallitorde kono hinafi kadi ko windi ton ko 100% deftere no tafsirul ahlam ibn sirin hare atabi jogono windi ko wiete deftere koydi denne tafsirul ahlam wo ko firo koydi ibn sirin den non kadi cerno be ni de do hide wawi wallitorde de kono hinafi ko windi ton ko fu wonno wawi dum annade ko wadi min ko mi toroto jama mi toro hore an haray eto den ni be nge piji feñudi din wota mo wodi de ton ngurdam yowa e piji suudi din masalina ko jinna ko nyanne ko korokarare dum sanati e din piji wona don sedan hande kadi fuddoda innugol ko kaari wadi wadi mo kala doga responsabilité mum on mo kala inna hande kadi ka suudan ko di fottida e be ngo ma ko di fottida dum do ko nyanne wadi ko dum do wadi hara hinanon woni ko wadi alquran on en ni do ko dalol allah ko e makko alquran on iwi ko kongol makko laabungol poy kono non en anda ko no Allah wolirta ko dum do woni finde ala sunna Allah subhanahu jippini e hore nula sallallahu alaihi wasallam wahyu wa saddaqahu almu'minun ala dhalik gomdi be tigiri ben ko dum do holi gomdi be ben ko no holi Allah ko o wawlowo hon o wolirta en anda alquran on ko dalol makko dum do holi de ngene haqqan non tigiri wa ayqanu be felliti kadi julbe ben annahu no alquran arenden kalamullahi ko dalol allah taala tawda bil haqiqa non tigiri nabi do fi ko majaz ko cerno jon ko en do bil haqiqa wata famu yewtere allah den haray ko majaz bi mana haray enen en tugu tum hal fere den allah subhanahu wa taala kono allah subhanahu wa taala wowlata ko bay sayidina jibril kanyo no wawi dum annade no allah tigiri ko on ko yewto ko kanko tagintina di hore makko
e cerno jongini laysa bi makhluqin alla wonali tagado alla wonali kadi yewtiro honnum ka kalamil bariyati wano no tagore de wolirtano sike alla no yewtirtano enen en anda kono non ko ya wadu kadi ka hakkile nano bani adama wolirtano sabu sayni kono bani adama wolirtano ngare anga nandi dini Allah subhanahu wa ta'ala e bani adama alla no ini laysa kamisli shay are alla nan tayi fuyi dum do fu ko faala den ko wonde sifanade dum do ko fi en tabintina Allah subhanahu wa ta'ala ko o wowlo ko dalo ko alquran ko yewtere makko alquran wona tagado alquran kaka makko fuddi ko ton kadi ne hotata ko ton de hotata kono non honno mo wulita ene handa are duma cerno don kadi be maki faman sami'ahu kala nanudo alqur'ana fa za'ama o fefindi annahu no alqur'ana arne kalamul bashari ko yewtere neddanke faqad kafar hare o do woni kefero kalamu holaki wondema alqur'ana arne ko dalol Allah o indi wondema ko nulado fefindinde ma ko seydina jibril senti dum ma innen ko dina capande ma ko nande din ko nguli hare on faqad kafar hare on tigi yalti ga dina kono non hore ko en ten ko kadi do ko en fam do ko kufrul am wonde e wolde do wana kufru ta'yin enen jangido dum innugol kala wadudo dum do woni kefero hino certisi goddo wadi tawde ma nyaawgol mo ko mo kefero sabu dum don hino wodi halfinabe fi nyaawgol goddo so yalti kadina ma o yaltal kadina hare sartiji go ka inne sartiji go kadi no wadi ko enete mawani al kufur hare be on tigi tawata ko helli faado o feta o hangaka hara kanyum kadi himo andi inafi ko jilbi haray naka janguda o kala wadu dum do woni kefero goddo wada dum don tawde ma ina kari woni kefero la haray ko yete procedure no e mudum fi yaltingol goddo kadi ko dari accerno do maki do haray faman sami'ahu kala nanudo alqur'ana fa za'ama o fefindi annahu alqur'anu kalamul bashar ko kongol bani adama faqad kafara haray odo woni kefero ko inete do non ko fami do ko kufru al-am na kufru ta'yin ina fi ko toddagol ina kari alti kadina jonno haray wano innen o wietede do Walid ibn al-Mughira ko kanko hefrebe ben imminno yo yaw jento alqur'ana o ye o jento alqur'ana o ni alqur'ana no weli ha kono bay woni teddule den be jogi teddule be mari jawli o jabali gonga on ko kanko tigiri inni on aya yande dum ko hala bileni do wadi alqur'ana on ari yewti duma fi makko cerno jong inni وقد ذمه الله سبحانه وتعالى هويني مغيرة وليد بن المغيرة يونو جنتي القرآن هالا بني مو بس بلت القرآن نانو لا دو يبدون دو نا غدو واي يودن نو كدالو الله لا بني مو بوي كونو هونو او يدي او فيفيندي او اني نولادو كو بيله دوادي فقد ذمه الله سبحانه وتعالى هويني مو وعابه الله سبحانه وتعالى اي بني مو وأوعده الله سبحانه وتعالى إن وندما خل بنيرمو ما فوديمو ما نم كمبانيمو وأوعده الله سبحانه وتعالى كمبانيمو نادو يقولمو بسقر هيت سقر كالقرآن حيث قال الله تعالى كالا دالدون سأصبيه سقر من آدمو سقر كفيون القرآن إن أرمى من نادو يمو هيت دما سقر كسبو باو دون هاري ويني إن هذا إلا قول البشر مغيرة كونين إن هذا إلا قول البشر القرآن أرندين ونالس وناكم قولي بني آدم الله سبحانه وتعالى جيكني القرآن أرندين يهوري أم وولو دون دون وينون إن هاري سأسليه سقر بنادو يمو سقر فلما أوعده الله بسقر أي الله سبحانه وتعالى كمبرني منادو يقولمو هي سقر لمن قال أمي أدو إن هذا إلا قول البشر القرآن أرندين ونالس وناكم قول نتنك علمنا أندو دين وأيقنا فلتو دين أنه القرآن أرندين قول خالق البشر قدالول تغدو نتلانك ولا يشبه قول البشر نندا إكونغول نتلانك سبحان الله داليون ومن أصدق من الله قيلا ومن وصف الله كلا صفي هوري الله بمعنى من معاني البشر mana ji netlanke kala takkidudo e Allah e piiji tawaydi ko netlanke jogi din don piiji faqad kafara haray o wonti kefero seke konu wadi dum masalan Allah in bani adama no wayi wono wo baso
masalan baso pauvre jo inna Allah kadi ko pauvre jo ara on tigi yalti kadi kala ko tawi ko neddanke sifuri sa sifuri ke dum don Allah subhanahu wa ta'ala ara on tigi yalti kadi ko wadi cerno joni wa man wasafa Allah kala on sifi do e hore Allah jonnu do mo sifaji bi ma'na min ma'ani al-bashar e piji di neddanke hertori faqad kafar ara odo kadi yalti kadi jonno kon faadete no toujours ko hando ni kon mo woni won ko kufrul am sike do ko ni go kari yalti kadina dum tindina wonde mamu jango si goddo inni landa Allah ko baso mi hawto min na kari ay yalti kadina la si mi naniri goddo din don konguli ko mi yaw mi hewtina laamu ngum haray kali wawdi do halfere yaltina ende mo kadina laamu ngum kadi noddamo ndara est ce que o feta est ce que o hangaka est ce que mo sula est ce que ko mardo haqqil ndara si condition ji di no timmi on tuma non o yete kongol gol o wi'ingol gol do yaltinemo kadina yo tubu si tawi non woni mo salike o jabali non fo laamu ngun nyaawa o yalti kadina jaka mi andi yaltingol goddo kadina ina fi goddo wala da tun ko yaltinta kadina mimi hawto min na kari anga yalti kadina ko do adi defte den de no wola fi kari yalti kadina dum do ko nyaawore be libi ko dande do leke be libi na fi be wengi yore goddo hande kan non si goddo bonni procedure hino wodi fi ka rewete ha nyaawore nde libe yore goddo jaka mi andi sila jangude ka defte mi do hani sennindirde andugol nyaawore nde e libugol nyaawore nde yore jamaa ko peji didi sertu andugol nyaawore nde ka defte e andugol non joni ittugol nyaawore nde ka defte liba yore jamaa ko peji didi sertu la wawi andu nyaawore nde si mi halfinaka libugol nyaawore nde hore jamaa on mi hana dettude nyaawore nde liba yore jamaa hare ko dum no usul jangante e peji gono to no wodi peji go ko laamu ngu halfina no wodi peji go ko imam on halfina no wodi peji go ko joma galle halfina nafi haray kala ko janguda ay nay an ko an halfina kala ko janguda hale kan ko sabu infamuji bondi don wonde hiyo hande noneji dinaji din fo no sake noneji din fo de hollede ka television mo tato mo bondiray da be na be woni lambe julbe ben kombo lammima lambe julbe ben ko lammini horema e do buyno mo hawta do groupe be forma da duma groupe be na a partir de do mi woni amirul mu'minin kombo jonnuma on titre wonnugol haray ko laami julbe ben dum don quoi jakame andi on no piji buy hen wodi haray ko manhajon bi mana ko nonne no wana mujjitorode non faljere woni nyaawoje gono wadede hayso ko nyaawore windinde wadda sina ngal fina haray anga falji himbe dido dasi wadi zina sede be nayo hedike mimi yamiraka yawgol nanga waddo zina on biya fiye passé na min halfina ko laamu gon halfina si laamu gon piyaade be ko kambe landi to ite yamal ke yamati nani jonno hande hewti e jamanu misi mi jangi ka deftere dum do kala waddo dum do min rewne sariyaade ma haysi na min halfina haray dum non fokko dum do woni addude pagay e hakkunde duma julbe ben wadi fedde mo kala hino mari groupe mum no bakkare no mari none dum manotto ene nano fewndo Seydina Umar laamino hari kala ko wadi ko kambe kipata fimu sibe kipali ko kambe landi to ite inaay goddo kip kono hande ko nu mo kala no habbiti ko kanyum gollitirta ko laamu gon halfina kon justice on ko halfina kon ko kanyum gollitirta ko imamu en halfina kon ko kanyum gollitirta dum don addi on dum pagay ko yete total e hakkunde julbe ben hande gadi tawi karam ko ben teddintake mo kala teddintake mo kala wengoy hoore mum on kanyum woni Omar woni Seydina Ali woni duma hande kadi koy on wuru warare wodde geyde ka television ji do ko nande mudum angal faamu dadi aja cerno jongini faman absara kala on faamu do ko sifa do faman absara kala on faamu do ko sifa do wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala o imo mari yewtere makko den no awa yewtere mende alquran arne ko dalul makko alquran arde wonande tagande ko dalul makko kala on faamu do ko sifi den do hada dum do e tabara haray hawonno haray o do taxi haray o do mali kala faamu do o tawhidi do fi bori o do haray on tigi haray jeyama e himbe wajitoribe di do kongude e tabar ko min e tibar haray o do woni on haray e ngandi Allah dal fa tabiru haray ko yete taxi wa an mithli qawli al-kuffari in zajar sa fami dum do kadi haray sifa konguli heferbe ben haray a wodditike sa fami ko cerno jon woni yewti do
haray konguli di heferbe ben wolta di anga wodi tikedi innugol Allah subhanahu wa ta'ala alquran on ko nula do fefindide dum ko seydina jibril addi dum wona fi ko Allah jippini cerno jongini sa fami ko o windi do haray a wodi tikedi ko yete konguli heferbe ben wa alima annahu haray on tigi kadi andi pellet wondema alquran ar nden bi sifati ma annahu no dalol Allah ngol bi sifatihi no jaya e sifaji makko din laysa aray non dalol makko ngol wonali kal bashari wano neddanke Allah subhanahu wa ta'ala la taki wiyete wano neddanke haray ko do wonden hattude sakkitoren qissa wadudo hakkunde cerno do none abi amr ibn al-ala abu amr ibn al-ala o ko wiyete cerno do himo jeyano no ahlus sunna wal jamaa mo jeya e ko wiyete qurra is-saba wa hu jangude alqur'ana jeddobe lollube be nyande go o ari o fotti e wondo e fedde mu'tazila e fedde innande de wondama Allah subhanahu wa ta'ala wawlata passé sette tayenen inni Allah ko wawlo ara enen en nande ni mo e bani adam enen non en inni on ko innu Allah ko wawlo kono enen en anda honno mo wolirta ko dum woni akida sallallahu o fotti o do o inni wo on wonudo e den fedde majjunde non o inni janganin ka Allah dali do wa kallama Allah taklima ndare do ko no moy aya on akoni windu wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa taklima oya kanyun non ko nun inni wo janganin ka Allah inni do wa kallama Allah oli hu kanko inni ha fi honno go innani ha sabu so inni wa kallama Allah haray ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti kambe non be holaki Allah hino mari yewtere ko dum innani wa kallama Allah sabu sa inni wa kallama Allah hande kadi ko annabi Musa yewti Allah wana Allah yewti annabi Musa ko do adi bay kanko yewti ka jangol o inni jangani ka Allah dal wa kallama Allah parce que o holaki wa kallama Allah sabu sa inni wa kallama Allah haray ko do woni fa'il ko do wadi fi'lu kallam sa inni non Allah haray ko Musa yewtide Allah subhanahu wa ta'ala cerno don fami o neddo do ko hundum o falamo jobade o fala yetade a cerno don haray ono ngado sunna wal jamaa ido majji innugol Allah subhanahu wa ta'ala ko yewto kono odo cerno do intero abil ala ko cerno do famu do sabu mo jeya ko yete qurra cerno don inni mimi yeto to ma odo aya inani mo jangirte odo aya no gerdidani mimmi addante aya hara awawata mo fijirde odo anga fidiri mo sabu ay titural awati masal ala dodwa o inni o yahonno wadde e duma odo e duma aya walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu o inni Allah subhanahu wa ta'ala jeydo mo yewtude ma do awawata innude wa kallamahu rabbahu cerno don inni joni a fijiri odo aya joni mi adanima odo sa wawi la jangane odo ida wawi jangude o yahonno o yako don uddi o awali jabatan ka sabu odo aya awawata mo dogude wa kallamahu rabbuhu do annabi Musa wala ka fi mun do ay goto wala ko be innan Allah jeydo mo yewtidi e makko ndo foko holli nde toɓɓere nde wonɗen e jangude ɗo ko toɓɓere memminde wonnode hakkunde lanɓe ɓen e ceernoɓe ɓen nde toɓɓere ɗo wono se imam Ahmad ɓe nante fi mum ɓe piyama e leydi Madina ɓe piya moƴƴano lanɗon immini piiɓe fi tuyoɓe innu alqur'anar nde ko tagade fiyonno sabu laamuji fewndo ɓen ɓe imam Ahmad ɗuma wuruno laamuji laami noɗɗin fuu hari no jeeya e fedde innayɓe ɓen Allah wolata joni noon ɓe noddoyi imamu Ahmad ɓeyni ene ko num wi'uɗa fi tagugol alqur'an ar nde ko tagade kana tagade ceerno jon inni alqur'an wona tagaɗo sabu sa inni tun alqur'an ar nde ko tagade hare hande kadi ay niyonno yewtere Allah nde ko tagade joni kaynuɗa ɗo yewtere Allah nde ko tagade hara anga bonni fuu ɓe nangi ceerno jon ɓe piimo ha ɓe piimo warde fi tu yo innu alqur'an ko tagaɗo
kami andi on non haray ko inne wondema hitande teme ɗiɗaɓere nden ɓaawa feƴƴingol ɓaawa ferugol nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam o masala mon ɗe jangude ɗo memni no fitina wi molanangi hakkunde lanɓe ɓen e ceernoɓe ɓen tawi ceernoɓe lanɓe goo ari inni wondema alqur'an ar nden konde tagande yaadi e ceernoɓe goo inni wona tagande ko hande jangata oɗo masala jangiramo ni feƴƴa ɓaawɗo hari oɗo masala no woodi mayɓe fi o masala mon ɗen e jangude ɗo ɗum ɗo fuu haray ko holli ko wondema enen ahlu sunna wal jamaa e haray heɗen tabintini innen wondema alqur'an ar nden en inni noon alqur'an ar nden ko al mu'jizu bi nafsihi alqur'an on kañum runkinno arabuɓe fof addude sifa mayre ko ɗum waɗi hino jeeya e ella molanaɗo hande yo goɗɗo fuɗɗor jangugol alqur'ana si alqur'ana runkinno haygo arabuɓe wawɓe wowlugol tawa no wawi ko jeliɓe e wawgol yewtere ɓen ɗon fof runkuno wawo ennude on no famugol alqur'an ar nde ko ɗum waɗi alqur'an ar nde sa famay nde ko be janga arabu sa famay nde faamu sellugu e faamu luggugu ko be janga arabu fiyon no sabu allah subhanahu wa ta'ala ko nini inna anzalnahu qur'anan arabiyya koye haala arabu men jippini nde fiya faamu nde ko be anda arabu ɓen konno ɓe wolirta kono ɓe ɗuman ɗum hiɗa wawi noon sodude deftere inne wondema alqur'ana tradisa ɗum ko français anglais espagnol pular man ɗuma a famay hoore kono unoyagol ka danka ton fama fandoreji gono hino ton ɗum ɗon ko ɓe wawa arabe on ɗum heno waywa honɗum ko janguɗa wo français ko goɗɗo firanma wo defte windade ka français ko goɗɗo firanma ɗum ɗo wo ka pular sa wawaɗe jangude français on haray hani no manki haray hani heno manki ko ɗum waɗi alqur'an ar nden inni saabu ɗum ɗon ko daalol allah de tawde daalol ko daalol allah tigui ko ɗum waɗi no hattojini alaji bus fiya wawa famugol daalol allah ngol ka hina fi haray ko yewtere ni tun hiɗa wawi jangude nde wotere alfama haray no hattojini alaji buy ko ɗo wonde hattude fi alqur'ana on haray inchallahu darsu men aro on kadi hiɗen mari darsu kadi poɗodiraɗo ene goɗɗo no wawi hiɓoyde allah yawmal qiyamati ka watamo hiɓude on masala ɗon jangoyten inchallah kono noon ko aduna ɗo feddeji ɗi fof no foti no fotti goɗɗo wata hiide woni ko e ɗoygol woni ko e gite goɗɗo wata hiide allah ko allah ɗo lahara noon feddeji buyno inde goɗɗo yoyta allah enen sunnaɓe ɓen inden goɗɗo hiɓo e allah dallinorɗen ayeji buyi e tawata allah subhanahu wa ta'ala ko inni wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadiratun geece go ndaro e allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni darsu men on yo allah subhanahu wa ta'ala waɗu en e hiɓoyeɓe mo ɓen yawmal qiyama hara eɗen hatta ɗo ka darsu men ɗo inchallah hande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko ɓe yimɓe sunna ka finde maɓɓe nde annduɗa hino senni allah e ɓanndu ma wa'ugol wa men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen hen waynatama aybinen gomawa ɓen gomɗimɓe godal jaati allah e inɗe mum e sifaji mum jumpali haali ko wembi en waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen hen waynatama ɓen ɓollinali ɓe mbadinali ɓe nandinali ɓe ɓandinali ɓe ellinali ilahu men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen ɓen waynatama aybinen bomawa ɓen yiɗunoɓe teddini alu bayti muhammadin kono non a ñaali sahaba en kohoɓe men waliyaɓe fuuta ko yimɓe